Yadali el mga outgoing councilors con el de ila carecual farewell speech durante el regular session del Consejo Local este día. Siendo este día ya el último session que ay atende sila antes ay termina el de ila término na Hunyo 30 este año. 4 del mga outgoing konsehales amo aquellos que ay graduaya na konseho, después completa kundi ila 3 termino o 9 anyo na konseho lokal. Sila amo kanda konsehal Rogelio Valesco, Cesar Jimenez Jr., Attorney Melchor Sadain Inoning Biel del Distrito 1, y si Konsehal Edis Avedra del Distrito 2. Yadali sila gracias con todo el mga gente que suporta kanila, incluido el di ila mga familia, el mga kenya elihi iyadali konfiansa kanila, mga uban di ila na trabaho y el mga persona kenya kada instrumento para pwede sila entra na politika. Yirindi también sila gracia con el mga local media por el suporta yadali kanila, especialmente el GBPI TV 11 quien por largo tiempo y de con todo una takubri con el di ila sesyon. No hay el konsehal Sadain pero uno del su mga staff el kenyale con el di su mensaje. Asegun kun Sadain, maskin de mas ele un konsehal del ciudad, ay continúa siempre ele ayuda con el gobierno local na manera que puede ele ayuda. I deeply regret to miss this very session due to an important invitation to attend and participate in the forum and workshop on federalism in Metro Manila. Time flies so fast, and here I am, soon to bid goodbye to this prestigious institution, the Sangguniang Panlungsod. My 3-term, 9 years to be exact, as public servant, has made me a better person, has broadened my horizon as a politician, especially in sessions that opted me to deliberate, propose, oppose, argue to some extent, or agree to all sorts of pressing issues that will redound to the best interests of the city of Zamboanga. I can humbly say that I shared and did my level best, of course, not to discount the concerted efforts of my fellow colleagues in the City Council. Asigun también kun Biel, alegre ele que cada ele parte del Consejo Local y más que Cheneves, ta está dividido el Consejo Local na cuantos mga asunto, ta puede siempre trabajar junto para el bien del ciudad. Makin kita mga sila debate o tang kontra kita, we still work as a one. So gracias con ustedes, pati ustedes mga staff, kita ay dating karamong ki, and also the staff of this session. Conocido el concejal Jimenez como el fiscalizer del Consejo Local. Mucho según él, se puede aprender especialmente en la legislación durante el 9 años que ya queda él concejal del ciudad. Ahora que pa salida ya él en el Consejo Local, taroga según él que hay continúa está unido el mga oficiales del gobierno local para el bien del entero ciudad. It was truly a learning experience to be a part of this institution. In 2007, I remember I delivered my inaugural speech. I said, I will defend this city council as an institution, and I hope I accomplished that. In my first 2 terms, of course, you all know, I was with the opposition, fiscalizer, opposition. In those times, we practically reached even until 2 or 3 p.m. in the afternoon, the mga session. So, Chene aquí tabla conmigo, yo lang daw ta si largo kal session na kal tiempo. Mixed emotions kita ahora, looking forward to June 30. If there's any wish that I hope, it's for unity. Para di aton ciudad de Zamboanga, especialmente con el mga alto líderes de aton. Durante el su farewell speech, ya promete también si Saavedra que hindi ele ay descansa de ayudar con el mga vivientes del ciudad, maskin de mas ele un public official. Takra según ele que si cerra ahora un chapter del de su vida, tiene pa otro chapter el que ay abrir algún día. Ya queda también emocional si Saavedra cuando tale ele el de su mensaje por causa condicionada quien enfermo y admitido ahora na un privado hospital. Por eso el concejal Charlie Mariano ya el Kenya continuó le con su farewell speech. To each and every voter of District 2 who manifested their confidence in me, not only once, not only twice, but for 3 consecutive terms.
thank you for the trust and confidence that you have reposed upon me. It was a pleasure serving you. I am and will be eternally grateful to you. To Honorable Vice Mayor Cesar Iturralde, thank you so much for guiding us, for leading us under your esteemed leadership. We were adjudged as the best Sanggunian. To the city councilor, I shall always cherish the experiences I had with you, both in and out of the halls of this building. Bien grande también el agradecimiento del concejal Valesco Namilla, siendo en este bien grande contribución de su carrera na política. Y al principio también si Valesco como un mediaman antes de entrar na política. Hindi según él ay olvida con el amistad, purpiahan, debate, y todo mga eksperyensya de suyo na konseho lokal junto con el otro mga konsehales del syudad. I have finally crossed the finishing line. Maybe without distinct or flying colors, but with the yet burning pride of having finished the race with a humble sense of dignity. For I know deep within I have done something good for my beautiful Zamboanga City and her gracious people. Con todo, con ustedes, gracias na eksperyensya, na amistad, na kompanyerismo, na serbisyo, na konsiderasyon, na purpiahan, y gracias por el visión y corazón de servir con el pueblo de Atun de Zamboanga y con todo el mga vivientes. Mientras tanto, ya dale también de ila farewell speech al mga konsehales que no hay tiene suerte del Mayo 9 eleksyon. Y aksepta man sigun sila si cosa el resulta del eleksyon, pero hindi sigun sila ay descansa ayuda con el syudad de Zamboanga si necesita pa el de ila ayuda. That's part of the game. Kay team man kita. Entonces, diamond team, mucho man también niya entra. Na, ka dahil sacrifice po na niya. But anyway, tablagan nyo, el art of war, ansi naman siguro, tiene poco deception. But to me, mag-continue lang yun, man-support con Mayor Beng. I thank also former Mayor Celso Lobregat. Ninong. Take your time. Kay amo kal sila kumigoya ito gayot para kita na pwesto pati idali kumigo opportunity especially si Ma'am Kaling Pat and also Eddie Chua and Lolita Chua and all the rest. Saying goodbye, I believe, is one of the most difficult things to do, especially when you have been with an institution, with an establishment for not just 1 year, 2 years, but 6 years. But in my case, I'm leaving with a happy heart. I'm happy that I was given the opportunity to serve the people of Zamboanga in my capacity as an elected official, as a city councilor. You see, a lot of people would really want to be in my shoes, but not a lot really end up winning. That is the reality of politics. You can be there now, but you can be gone by tomorrow. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.